Theka mutegeri bwega nuntu bakona kanya kugwatanira nawo nikire weru tha mugwanja mbetagwa Ntinyari Kinyo tukanjira antso cieto akariba kibiritia nibatarerete gukenera ngwataniro gatigati ka MCA wao na Governor Kawira Mwangaza bakiuga kuma MC wao Jacob Mwirigi akuthamira kambene ya Kawira Mwangaza ni bethirito bagikenera matunda ja witi na mbere gakimutegi atutarire nkoroke anto bakibiritia ibakenete muno ni Mwirigi kwithirwa agitanaire ngugi na mama ndiorokete kibiritia kionthe na ndiretere nkiringairwa mpi na nkira wa ibwega bukugwatanira na Gavana. Inu imiario MC wa Kibiritia Jacob Mwirigi akiweta ngwataniro yake na Gavana wa Meru Kawira Mwangaza na imiario rayoneketi gukenerwa na Kariba Mburugiti wa ndini ya Kibiritia bakiuga ngwataniro eno ya MC oyo na Gavana ni etumite bomba kwinjirwa barabara ya kuma skuru ya Mburugiti primary mwanka Machaka. Andaza bijete okujira maendeleo ya turetere twa MCA wetu Jacob Mwirigi bena ngwataniro ria bene ndongi muno na mama atukwira Gavana ibwega twacokeria MCA wetu Jacob Mwirigi igoturikana bena Gavana twabere ibwega ngai abatharime bonthe itukugwirirwa unit eu ngwataniro eu na ketho antu abangi abagomba kwerwa kinya MCA bange bakerwa ngwataniro eu mbakuleta maendeleo kwao lakini weturi karo autone maendeleo na tutetheke nikyo twagutarire Mwirigi na Kawira bakarete nthi ikyo gitumite barabara yetu na rueru korwa na ibo kuona barabara ne kwenjwa na ndirombo kaire Mwirigi ora bukarite na mbere kinya ndoje ugaturetera nonto naru gote na ndo airio naru anto batakurugurira TV na winge nonto bwangwatanira yonorete no kagita Kariba baba wetete buranjira eno rari gutweko watikiribo twanto aturi ituriritwe twina thine nyinge miaka minge muno tonto ruju rwaruma kimbo kionde na rukauma Kibiritia rwija rwachemaniria aja bara ria kurite ito ja gusave twana tutigete amugo jojo nonto ruju rwaruju njira eneje njira yeje njira ene mono potential ni akumbiria skuru ijere imwere anene kabisa ndene ya bori kende skuru eta Mburugiti yetinde primary school ire aja na njira ne yumara yantu population ire anene buru kabisa ndene ya kiameo ya bori antu brabe eta ba Machaka na ria kurite itwatwe na thinene mono ya roji na njira ne etumara ya jerera thoki mugu jore na maira je jokuga jweta twana ni aciari barera twana kwau itugete ibwega no mwanka turengi umira njirene je na kinyarami eyo jora mugu tukagara twitira njire era thoki kwicembera lakini nande thai macini kweja njire kathithwa na kabwa na twina imani njire era ri na challenge nyingi mondo jo bwarike kuigwa mugwe kwejera skuru ere aja ojo njire rojero komandero kwa watanira aja katekate lakini thai twinama njire kathongoma kabisa na iromba ria Kariba baba Mburugiti kiria tongoria ba Meru ibathirie mpatho na baba rutire wira nuntu kirabo bakwenda maendeleo kwina ngwataniro Meru kwithwa kwina maendeleo ja manene sana ndene Meru na antu kanya kuthira batu twenda maendeleo batu twenda siasa tuli aringi kura twenda maendeleo jana nde imbiege naja ijo nkainia na jaji jo atumirika na ijo akethurwa jaja gututethia kura cieto cite ngugi ndo ayu ijithira cionthe kuma Kibiritia gicigo mbunge kia Buri ngiripotera Wero TV nio kambitaga ki Mutegi. MCA municipality kale mutethia kibuko nethiretwa akire thirikari gutigira ne kujukia matagaria kenda kwerekania mubango jwa shabubu ni nyuma ya Kenya baba inge kwithwa bagitararia kinyamara kirabethitwe bagikurukira kumania na mubango jojo kwithwa jutegwitangugira kubateria tukwena aru atweja aja municipality tukwatanire na tono cia ba taxi na hawkers ba Meru town kenda bombi kwambi kuthithia registration ya SHA na gitumi kia twija kuthithia registration iji tatukuga SHA thatu tumerewa mono atukuga nuntu na NHIF ni raire repressed SHA na thatu tu mwananchi tutiombi go change amanto jarajeo mwananchi ne ja register nuntu most of the time dhairia mwananchi ena thine kwa jua ka kwenda guta sibitali most of the time bari ja ki thatwi
nenya beja kithatwa tukubairia tukombo bateria mtu ejaje tue arenda mbuge nyangiri 10 wa mwamagana iri at the end of the day mtu ro tamuteria kwa muongera thina lakini theire kwithirwe na insurance ire nio nyathira ni nyathira tutungo tutamenya iguta ngugi mono at least eta sibitali na kwa treated it is a feeling and a noble feeling that antobeto ba register SHA the IG represent HIF dirikali itete mbere kutwe educate about SHA antobeto betu maira yo sibitali bakada betu maira motivation yantoba inyawo itegerwe itumenyi kwari na agreement between the county government na national government ala baita bete ingana na ke county government nengege itoki national government tafadhali nyada mbechi tigucherera ki national government bechirite batiochererwa ichanzo ja baba nuntu ibobe at the helm ya mantu ja jonde tuga registration esha ibobe groundine tuga mantu ja gwitwa gutegera mirimu ere kumira ibobe groundine so antu baba keja kwithurwa batitegerwa health promoters betu baratu inabo natiba municipality yake ndiromba beba Miru county onde tafadhali ira yawe kena mamoto marito mbetaro na mutweri bithando mete mantu ja level 1 Imenti North toritaja ngoge Imenti North Public Health Office na naro twina gikeno tutukwiza haja town twamba kuritana anto mantu jegie SHA na tukwana anto bagushumiria kwa wingi mantu jaja rabangi MCA wetu Mr. Kareb ito da tukithiuruka na untorene na turari tugwita ntorene twathugania katuthiritie ku register anto lakini tukweja kuria rais anto ba mwabethera bakuma beja ngugine na ito kuona ije opportunity njega kuma naro tugatwa gwita tugathiuruka na aja tauni tukeja ja stage to tukarija chairman we tutwariria no na aru atuorganizeera tugeta thoko tata tukari na chairman o thoko nikenda tumba ku register anto tukuria rais kuri anto barenda kwa register lakini abatirari bakuona anto bakuba register bamwe batirona inyakanyaga gwita are ofisi cia SHA baba batakwa nyakanya gwita Huduma Center lakini tweja are bari ngugine anto na kwa nakanya kau kanda ikemwe kanda ikaijire bakathithia bora bakeja bagaciandikithia kwa going forward municipality na Imenti North Atlantic tukarite wire ngugi tonto twina CHPs beto community health promoters bara ba ngugi na bara agents ba register anto kwa na Imenti North ara kunde kuri na area manager kwina CHPs kwa no mperinya kwira anto beto bara bamo bakumona are antore ne bakeja bejete office ne cia SHA jana bangi bejete Huduma Center bachwe community health promoters anto baba ba empowered baritani mantu ja SHA na iba inya gadgets kana thimu ciao ira bomba ko eyo ne thireto ethi nene muno tonto no bamwinyi bagweta beta bakera bangi ora baraere registered mbesa cieja cire iguru bakuga bau baraigiro bangi baraere registered bakarega lakini thene utayari itugite itwaritie itu irete anto ba SHA ofisi ne nau itokopie can rest bagasingatia ba anto bombe kuriwa mbesha ile ciri affordable na ile bomba kurita onto kwe mbesha mtu agwikirwe ikethirwa buru atiomba au tutuba kumenya non tututiji imbie tu mabare ya mbeche fulani non tu mwithwa mtu akariona twaresa ona akarijwa umwe na uro kario ungi kwa hivyo tumba kumenya imbie tu mabare ya twiromba si standardize bego kinya kiwango kimwe antu bothe bego kiwango kimwe antu amwe gwita mwana ku akarigwa kitu kidogo au gita kimwana onge na same information akarigwa mbeche nyingi kwa hivyo na they are complaining on that line naba baba utetera au mwana kwa hivyo standardized kaiwe kiasi fulani the fact that antu iba kwenda baitanwa igukwenda kwithura na civic education mantu asha nonto igintu gigukoni mwananchi urawe ndiguru kintu kiabire itutumira community health promoters ba municipality iromba ya kwa nkaromba Kenya government ya county antu baba tirombi kudwa bali for the last mieri ire kurukite Murimi na biashara wa miraje kwa mantiri na riritie matagari jara seneta Kathuri Murungi ethiritwa akijukia kenda gutuira ntaira thoko ya miraa Somalia kigobata ni atongeria kubanganiria arimi na biashara bari bongo muchemanio na Rais Ruto kenda bomba kwithirwa bagichitetera Ewe kankwenda kuthirikania seneta Kathuri itwaria wa mushamanio ntuku ithatu ithiri tukwenda mantu yara twaririe
anjiri kuthiatela kusthine mira ni wera twamwelesere na igura thina cia mira ikari na bitu kwenda muno insisti imiankera ya Ndovle Mandera mianke uitu ankene Somalia kya tukethetera yange akomba ikaruroa at least mirare ya etana ngari Somalia na mauru antu ibona ambia kirinde kinyare ya ingi buru antu ibendeshe na mirane kinyangiri wanwite lakini thai kuma katele bobe airport bego mamira airport kwa tuli bobe endeshe mira oba kwenda otembeshe kinyela murimi omira itwariare muno nonto seneta na tuwirire mbalosi ora twaeregerete atutethia kobai Somalia wengo after weta Somalia kinyamira asorobe emwe kinyangira emwe mira atetekero itayo Somalia na imuntu umete nara mira elimawa na seneta na tuwirire Somalia yokumereke mungano West Africa so ikobwiri tegero kwende mira buraenda shombere kenda ntuba mira bomba kwendia na bo skuru na bomba kuthomethia na bo ko umino twenda thirikari yetu mbere banjethia manto ya airport na baja kuminya gateli imbi baturure mianka antu bendie mira yo etha mira ningi irore antu mire kioro bo ya bomba kona kanto rira ringi mira kwarite muno mira ithe na ngarama imbinge nonto barui ko wanda wembige kurima kurimira so thai ire itarire ya rotethia rimba mira bakarura mianke na nkona benganete muno athoko enjibuti thoko enjibuti ithoko etani ithano aki thoko etani ithano aki nganganiro Kenya na Ethiopia Somalia kwina thoko enene saindi na ara gwito Somaliland antu bari ya mira tani 150 ton shamira so nteko na twegera airport enene na kuria thoko enene ya Djibouti na thoko etumba kuria mira saindi etani tha antu ba Djibouti bate ani milioni emwe mbwane antu milioni emwe so ti antu kwina thoko twirigira muno thoko era tumba kutethuka na thoko ira isi kuoya ni Somaliland antu ba Somaliland benda mira Kenya lakini Somalia Mogadishu iba akarire batire kamera yetu yitakuo betegerete mira Ethiopia no yitakuo na Ethiopia ete ya East Africa so nontu ne ntutukuritanira bongo antu bobo bengi bobo yera barora Nairobi bobo kete Nairobi antu bas koba inawire we manto yo ya mukinyithia atumba nayo ringi ibi atumire turia seneta ugakwithuko tuge president Ruto omba manto yake enda manto ya mira ya bua arimwe mira na biashara na tubukira appointment tugere Ruto thina cietu tumwaririe tumwire thina cia mira na thirikari president ya Somalia no ndili na mira iwe so Ruto akarea kuingilia otero mira atethuka seneta na tuire na rorite kuria senate kama anto ya biashara mira na mashoki yaronere ki wasiri Mburia ora warari wasiri o trend amwire na ici mbeca nire ya airport mbeca nire ya airport on tuko milioni 19 na mweri milioni 840 mwaka bilioni 10 na mang'otore euro so mbeca uni kwana ikiako toke otethero mbeca cia katele akike ya kimurimi toto tarire ingi kura cia nde kilo imwe tanara Somali ere sho $4 na nusu saindi ya weta Australia konto weta matha 28 so tuenda mbeca no iucia katele akitokamya wigo chokwa na ingwetekia tokia kuona appointment ira gathuri otorombera na president tueleza president manto ya mbere emetho yake na mbere seneta wetu na seneta amwira buramba losi amwirire manto ya Somalia wa kuremwa iyo I think tombo otetho Thiguru ya Kenya ni ikite gikosi kithatu kia borithi nthiguruni ya Haiti bubwijite onde kwithiritwe na nguto ati borithi baba batithiritwe bagikinyanirwa jama mawira ni njara bekirwe ni thirikari ya Rais Ruto. We have come in the name of His Excellency the President of Kenya, who sends his greetings himself personally, the government and the people of Kenya. We want to thank the government and the people of Haiti for receiving members of the MSS as brothers and sisters and working with them towards the realization and achievement of the mandate of the United Nations, as required by the two resolutions of 2023 and 2024. And in saying that, I want to once again reiterate
on behalf of the government and the people of Kenya, that we will be with the people of Haiti all the way. The Force Commander has said that many, many times, and I want to reiterate what he has been saying about our determination, the determination of His Excellency the President, the government of Kenya, and the people of Kenya to support the Asian people towards restoring what they yearn for, and that is living a peaceful life that they have always aspired for, recalling that the Asian people have always been in the forefront in the struggle for freedom and the struggle for the dignity and the struggle of not only people of the black race, but the entire humanity. Na mbere kurumira ntito chetu nchokete nyumeka gitagate kuraja. Ere katikati nkoroni ya Nakuru kampasi jiti sukuru ya kuthomera aki ende ni kiuru giotea na gukiria ntura na intobiote ya Bweguru na Bwakinande tuibangite gwita mandagitari bakumenya ngoge yao. Kampasi yetu aja ni kinyari nene kiri family Imperial College of Medical and Health Sciences. Naja itokwarera rerega ragwita mandagitari bamaririte. ICMHS yejanaga mathomo ja theory na practical jaraja tumaga aritobeto bagatonya ngogene ya mantu jogima na bakathara. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Nonto bwante tonkoro kitu ringire thimo namba 0719223223 kana login kire www.icmhs.co.ke. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Karibuni, hii ndio base ya the best local entertainment. Sitakubali ukalie kiti cha umiliki katika kampuni ya mume wangu. Tell me where my money is and I'll make this quick and painless. You don't know what they do to girls like you. I think it's a bit unfair. Nakujua vizuri sana. Na najua mdosi wangu vizuri sana. Hauwezi akakuandika kazi. Twekithia obisi yaku ya Kinandi nere na umithio na Victory Furniture. Itebi yake ni bia kwambirira ngithatu na 500 ni bithongomagia mutegerejo wa mbere. Turi na executive office tables kwambirira ngiri 12. Cionere conference tables, reception desk, airport seat na cabinet kenda kuthongomia ngugi yaku. Turi na furniture cia obisi ya Victory Furniture na marija te kuinyeria mubuko jwaku. Bare mero na ya member ba Stima Sacco turi na nkuma enjega kiribwi. Turi na ngwataniro na Stima Sacco iriega atigira no kurongamira maguri jari okathithiaja. Nionto bwante tonkuruki ringa thimo namba 0748578516. Victory Furniture, where comfort meets style. Baigwita na mbere kurumira ntico tugicokera nchera ya Kathwana ni boretie ndi babega kubatetheria kugura mathaga zara jombikia gwita na bungwa kosi mwanya cia utiano bundi kenda bomba kwithwa bakiguna bakeja kwithwa bakiumara nchera au nyumene. Kirindi ungaya gikundi kia Nidi Inclusive Special Program NISP nchera ya chukamuchi wa Kathwana baba iririte into bia korea sabuni amona into binge bia utheru aramutumiria wa ncherenu wa dini ya Catholic Masharia Murethi athereti ati ncherenu irina ubatu bwa mashini cha kubundithia abungwa baba mawara mwanya.
Ukaigua uteithio bobobo kaonekana Murithi ariuga ati abungwa baba bakaumaga nchere no na magwara mwanya mwanya ta waki bwa maiga ubundi bwa mbao kana kubithiria na chuma untu buraboka batetheria kwambiria biashara barekane na winyangia. Hapa katika gereza yetu ya Chuka Prison tumeanzisha industry ambao ni kwa kujitolea. Mtu anatoa mabati moja, mwingine anatoa ingine, mpaka tukaweza kujenga industry ambayo sasa iko functional. Lakini bado tuko na vifaa ambavyo tungependa kuomba nyinyi wale ambapo mko nje hapo na mko na uwezo. Hawa wafungwa tunapowarekebisha, tungependa wakitoka hapa watoke wakiwa na taaluma itakayowasaidia hata akienda kule nje awe fundi mzuri wa mbao, awe fundi mzuri wa mawe, awe fundi mzuri wa chuma. Kezia Kariuki uranwe mwambiria wa ikundi iki kia NISIP ariuga bariungaga nchere no wakiramuthia wa mwanka kugana na abungwa babaru thetoro Murungu na nkuruki kurejanira na bothi gunku. Maana wewe ni Mungu, wewe upadilisha maisha ya watu wako. Tulikuja mara ya kwanza hapa jela ya GK Prison Chuka mwaka wa 2022. 2023 vile tuliweza kukuja. Ni tungekuja mwaka jana, hii ni ya 2024. Lakini wakati wa Disemba kwa mambo ambayo hayangeweza kuepukika hatukuweza kuingia. Lakini kwa sababu ya msukumo ambaye Mungu mwenyewe amekuwa akitupatia ya kwamba kila mwaka tuwe tunaingia kuja kuwaona ndugu zetu ambao wamefungwa, ndiposa tuliweza kuendelea kufanya resource mobilization, na nashukuru watu wakajitolea, na ndiposa tumeweza kuja Januari 2025. Nachukua nafasi hii kuwashukuru NISIP, kikundi hiki ambacho kinaongozwa na Madam Kezia, kwa kuona ni vyema waje hapa gerezani waweze kuangalia masilahi ya wafungwa, waweze kuwatembelea na kuextend ile sikukuu ya Krismasi kwa wafungwa. Ariuria Anto Barabangi baririkanage abungwa tababa njira ya kuingia mwito wa Murungu. Matthew 36, Yesu mwenyewe akasema ya kwamba nilikuwa jela hamkuja kuniona, niko hospitalini hamkuja kuniona. Kwa hivyo anatuhimisha ya kwamba kuna wakati ambapo utafika na atauliza maswali kama yale. Basi tunawapatia watu nafasi ya kuruka mtego ule ambao umewekwa katika Biblia, ili tuweze kuwafikia ndugu zetu ambao wamefungwa jela. Kuweza tu kuwakumbusha kwamba hawajafungwa, akili zao hazijafungwa, mioyo yao haijafungwa, na wakibadilisha maisha yao wakirudi kule nje wanaweza kuishi maisha ya kawaida. Gatariana into bibi bya kureana bya utheru abungwa baba ibapetwe Biblia kumakire kundi kia Gideons International. Gideons International camp ya Chuka iliweza kusupply 400 Bibles and 25 sa offices, Biblia sa ofisi, ndio kila mahali wafungwa hata staff waweze kupitia neno la Mungu, kupitia Biblia ambazo zimepeanwa na Gideons International. Nkiripotera weru wikendi kumanchera Chuka muchi wa Kathwana wadi ya Igamba Ng'ombe mbitagwa Samuel Gaishima. Tutoingi na njira nkinyaniru no na charinga the 1:30 mbitagwa Ntinyari Kenya.